نحن نعرف أنه سوريا خرجت من ظلم استبدادي كان نظام البعث اللي كان نظام مركزي مستبد، كان يقصي كل المكونات تقريبا 53 سنة. كان في تهميش لكل الشعوب اللي موجودة من مكونات الشعب السوري. فطبعا بعد هاي الأزمة كان الشعب السوري متأمل إنه يطلع من نظام مستبد ليكون ولادة جديدة لسوريا الجديدة. ولما وصلت الحكومة المؤقتة لتدير شؤون البلد، يعني الشعب السوري كان متأمل من هالحكومة إنه تكون حكومة عادلة تعطي لكل المكونات حقوقها. لكن اللي شافوا الشعب السوري كان مغاير لهذا الشيء. عم نشوف إنه الحكومة المؤقتة اليوم عم تمشي على نفس خطى نظام البعث، نظام مركزي يستبعد كل المكونات والأطياف كلها الموجودة من الشعب السوري. وهذا شفناه بالإعلان الدستوري وبعد الحوار الوطني، لأنه هذا هو مسمى حوار وطني، لكن اللي كان شفناه أنه ما كان حوار يشمل كل المكونات، لأنه كان مستبعد منا. نحن كشعب موجود بشمال شرق سوريا كنا مستبعدين كل المكونات مستبعدين من هالحوار الوطني. واليوم عم نشوف الإعلان الدستوري. نحن كشعب، أنا بدي أحكي كشعب سرياني مثلا، اليوم نحن كشعب مسيحي مستبعدين، مهمشين بالإعلان الدستوري، معلن إنه يكون مسلم. فهون تهميش لأن نحن كطائفة مسيحية، لكن كحقوق لغوية، حقوق تاريخية، حقوق سياسية، معنا أي هاي الأمور مستبعدين في الإعلان الدستوري. إذا حكينا عن المرأة بكل مكوناتها، بكل المكونات مستبعدة، مهمشة، مقصية. نحن شفنا لما تم إعلان الحقائب الوزارية تشكيل الحكومة، ما كان في غير حقيبة وحدة لمرأة مقابل 23 حقيبة وزارية وكلهم رجال. واللي عطوها كمان للمرأة هي وزارة الشؤون الاجتماعية. أنا بدي أحط كلمة الاجتماعية ضمن قوسين، لأنه عم ينظروا للمرأة إنه هي تمارس فقط الاجتماعية، يعني إنه ما يعطوا لها حقوق سياسية أو اقتصادية لحتى تقدر هي تستلم وزارة من هالوزارات الكبيرة. فلهيك نشوف إنه المرأة بشكل عام مهمشة ومقصية. نحن كنساء بشكل عام ما عم نشوف إنه سوريا طلعت من أزمتها لسه، بالعكس دخلت لأزمة أوسع وأزمة أخطر. اليوم في نزاع طائفي، في نزاع جنسوي. اليوم يعني التعصب الطائفية مزروعة بسوريا. فنحن اليوم كنساء لازم نوقف أمام هذا الشيء، لأنه العنف والانتهاكات تشمل الكل. فاليوم لازم نتكاتف، نعمل تحالف، نتضامن مع بعض لحتى نقدر نوصل. اليوم ما هي حقوقنا فقط المساواة مع الجنس الآخر، لا، اليوم حقوقنا هي حقوق سياسية، اقتصادية. اليوم لنا تاريخ، لنا ثقافة لكل المكونات. أنا كمرأة سريانية عندي لغتي، عندي ثقافتي، عندي تاريخي. ونفس الشيء بالمقابل المرأة الكردية والمرأة اليزيدية والأرمنية. يجب أن يكون بالإعلان الدستوري يكون إعلان شامل تشاركي، إنه كل أطياف مكونات الشعب السوري يكون مشارك لكتابة هذا الدستور، لحتى يكون دستور ديمقراطي شامل يعطي الحقوق لكل المكونات، لحتى نقدر نحن نعيش بسلام وبأمان. برگو سرکفتن و شورشش برگو جن و جوان تبلی و شورشی بین بسرکت. هر وها نه مدید اف 14 سالن د سرانسری سوریه دا مدید اف پرسکریک نه چاره سر کرن.
لکیلکی و به تایبت هر روز ده پرسکریک سیستما ام بیجن هشمندیا بعض گوبره وادبر لی اف نیزی همه بین سالکن اف سیستما الاسد هات رو خواندن ام بین سیستما بعض هات رو خواندن یعنی اف حکومتا گونه هاتی آوا کرن بریا ام بین احمد الشرع هات آوا کرن گو هیوی ها گل سوره تیدا هبو گو هر کس مافی خواهد دا بستینه گوهارتن و گوهارتن دندر سوره دا وره چه کرن لی مخابن روش هر چو خطرتر بو روش هر چو زیده تر بو براستی جی روشا هریما سوره بروی کمکجیان چون کمکجیا گود ساحل دا ها چه کرن کمکجیا گو ام بین ده سویده دا ها چه کرن سوره دا براستی تشتی گوته قوماندن یعنی چارەسەری بخارا آوا ناکه آشیتی بخارا آوا ناکه دیالوگ بخارا ندای آوا کرن مگلکی هولدان خواجی چه کرن هفدیتن هاتن کرن گو امکانه بن ام گوهارتنه که دهندر سوره دا بدن چه کرن سوره کی ببه سوره کی ام بین نه سوره کی دموکراتیک وره چه کرن گله گو دهندر سوره دا جیان دکی مافی خواه دهندر و حکومت نه دا جیه خواب گره ده پارلمان و دا جیه خواب گره به تایبت مجار جن براستی جی نها بلکه که ام وگرن دیروکا سوریج دیروکا کفنار دا 1967 دان یعنی هجمار گوهر و کم ده پارلمان سوری دا دیسا جن تیده هبون جیه خود گرتن ده جمعیت دا گرتن ده منظمات دا گرتن یعنی رولا جن هبو لی ضعیف بو لی اما ها قصا پیشکتن ام دبینن ده هندر جیهانی دا تی چه کرن و رولا جن تی نقاش کرن و مافی جن تی نقاش کرن لی مخابن ام دبینن ده هندر دولت سوری دا جبو مافی جن گاف شون دا تین آویتن دیت اف حکومت نهات آوا کرن وزارت گوتن تشکیل کرن ام بیجن جا اصلی مثلا ده 23 وزارت هاتن آوا کرن تمثیل جیه که گوتن جنکات چه کرن براستی او جنجی یعنی مرا کنه بیجه لسر بین وزارت کارو بارین جواکی شما به طیبت اف یعنی وزارت کارو بارین جواکی ماهرو ام دیت بلکی دیرو کا سوری داگم وگرن براستی جنه گو رولا خواه دا قادا لشگری دا جی گرتیه جن رولا خواه دندر سیاست دا دایی لیسکاندن دا ملی ام بین قانونی دا دا محکمه دا ام بین دا عدالت دا دوی آلانا دا جنه گو دا دیرو کا سیره دا و حتی نها دا دیرو کا مدا نها دوی تجربه می ریوبری و خسریه دموکراتیک هم دبینن ایگو پیشنگتیا سیاست دکه ایگو پیشنگتیا دیپلماسیت دکه د پیشنگتیا آبوری دکه پرانی هم دبینن او جنن خواستا کامه وک جنه کی سوری هم دبین گوهارتنک ده هندر دستور سوری دا وره چکرن و ده هندر وی دستور دا گلک ماده هنه وره گوهارتن نه تنه تایبت مندیش بو جن جبو مافی جوانا هبه جبو مافی پیکاتیا هبه جبو مافی جن تیدا هبه به تایبت سوره کی پیش روژه سوره کی نه وره آوا کرن پر رنگی وك رولا جن هندروي حكومات دمكيا جو نهاد سوري دهاتي آوا كرن ام دبينن ما في جنيتي دا تنابويا ام دبينن او مجلسا گونها نو بهالبجارتني هاتي آوا كرن تنيج 23 كسا 4 كسا تنيج جنك دا رولا خودستني تني قوميتا كاروباري جواكي بريفا ببي د حکومتا دمکی ام بیجن یاگو نهاب ناوی جولانی تی ناس کرن دبینه جن کاری رولا خوبستنی جواکی ده بدروش ام بیجن دملی قاده سیاسی دملی قاده عسکری دملی قاده جواکی ده جنی ضعیف دبینه ام وی تشتی قبول ناکن وک جنی رجاوا ام قبول ناکن نها حکومتا جولانی باندکی تنی بناوی دیانا اسلامی او دیانت دی ام بیجن سریانینا آشورینا کردینا همی تهمیش دکی ام وی مجلسی قبولنا جنتی دا تی قتل کرین خاصی ملتی دا تی ام بیجن او ایریشی سر ملتی در زیاده بوی ملتی منطقه ساحل دا سر ملتی علوی هاتی کرن بشاوي ام نرنگکی اسلامیه ام دوري دیانتی اجی دوری اسلامتیه
جبرويكي ام قبولناك تجاري جي ام وي حكومتي قبولناكن وامي هالوستي خو تميل همبري بيتشتي بدن ام تمي جنك آزاد دخوازن جيانا آزاد دخوازن